Түлкі ағай, түлкі қайда барасың? Хан жолына барам. Хан жолында не етесің? Тоста қайда етім бар. Оны қайда саласың? Тастөбеге салам. Тастөбеден иті қашар, оны кімнен көрерсің? Бес қазақтан көрер. Бес қазақтың несі бар? Еттіктігер бізі бар, елге беріп қызы бар. Тағы несі бар? Алтау ет қойы бар, бұрын сойса той болар, табақ май болар. Ассаламу алейкум. Сау дүнияларына қарағастан салам. Салам. Кел Дженет, екеуміз айлардың атларын айтайық. Айрым мен Ноғайша. Амен орысша, январь, Қаңтар, февраль, уыт, март, наурыз, апрель, көкек, май, құрал ай, июнь, тамбыз, июль, шілі, август, сары тамбыз, сентябрь, қыркүйек, октябрь, қазан ай, ноябрь, қараша ай, декабрь. қарағыз. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы, члены кружка Тулпар, будем разговаривать с вами на 4 языках. А вы слушайте и запоминайте. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Аман сизбам. Hello. До свидания. Ваадан. Аман турунuz. Goodbye. Извините. Афуан. Кеширинuz. I'm sorry. Спасибо. Шукран. Сау болыңыз. Thank you. Да. Наам. Аша. Yes. Нет. Ля. Yok. No. Я. Ана. Мен. I. Ты. Анта. Сен. You. Он. Huwa. All. He. Мы. Нахну. Biz. We. Они. Олар. They. Один. Вахид. Bir. One. Два. Isnain. Екі. Two. Три. Саляса. Үш. Three. Четыре. Арба. Dört. Four. Пять. Хамса. Бес. Five. 10. عشرة. On. 10. 20. عشرون. يرمى. 20. 30. ثلاثون. 30. 30. 40. 40. 40. 40. 50. حميس. إلا. 50. Час. ساعات. ساعات. O'clock. День. يوم. كن. Day. Год. أسبوع. يوم. Year. Месяц. شهر. Ay. Month. Неделя. عام. يوم. Week. Понедельник. الاثنين. December. Monday. Вторник. الثلاثاء. سلة. Tuesday. Среда. الأربعاء. سرسمبة. Wednesday. Четверг. الخميس. كل يوم. Thursday. Пятница. الجمعة. أول يوم. Friday.
Суббота. As-sabti. Cuma соңғы күн. Saturday. Воскресенье. Al-ahad. Қатты күн. Sunday. Вода. As-sawa'u. Су. Water. Дерево. Bamboo. Терек. Tree. Воздух. As-sabt. Hava. Air. Гора. Jabal. Tau. Mountain. Сен туғанда, мен туған